A kako objašnjavaš, Predraže, da, na primjer, Ivica Dačić i Vulin su imali vrlo jasan stav, dok je na neki način premijer, odnosno sad predsjednik Vučić, je prebacio stvar na jedan loš zakon po njemu iz vremena Borisa Tadića i kako onda objašnjavaš da je Demokratska stranka, koja je, na primjer, socijaldemokratska, uslovno rečeno, na neki način dosta doprinela rehabilitaciji četničkog pokreta? Taj zakon je zaista potpuno naopak, jer nisu precizirani uopšte uslovi rehabilitacije, pogotovo ta strašna zamka da se u nedostatku dobrog formalnog suđenja optuženi za ratne zločine smatra nevinim. Ali pola ratnih zločinaca nije suđeno kako treba. U Nirnbergu ljudi nisu suđeni kako treba. Zamislite sada, znači ti naši sudovi koji su rehabilitovali Kalabića bi sa sličnom argumentacijom mogli da rehabilituju Geringa. On se obesio pre nego što je osuđen, prema tome, što bi rekao ovaj sudija iz Valjeva, nije osuđen, nije kriv.